ndebera sha Godfather nawe ngukoze nk'ibyo ku itariki ya mbere. Ntabwo bishoboka. Melody uyu munsi ngiye kugukorera uretse gato ngiye kugukora ibyo akoze ku itariki ya mbere ngiye kubigukora nonaha. Uzi Claude umanaginga agafata Bwiza akamukoresha indirimbo na Bruce Melody bwacye mu gitondo agafata Bwiza akamukoresha indirimbo na The Ben. Urumva umuntu adashoboye umuntu urumva ari uwe naha. Ahubwo urumva umuntu ashobotse. We yarashobotse. Uyu mugabo ari ku isoko ry'umurimo neza. Bara muri kuba icyo kintu abantu muri kuba icyo kintu. Bara nanjye narabitinye ibyo bintu yakoze. Abatakuzi ariko abakuzi byararangiye twarakubonye. Okay, mwambonye imbere mwambonye inyuma. Imbere n'inyuma. Mwambonye imbere n'inyuma. Uravuze? Basa nk'ukuntu bakubonye. Mwumva ukuntu bakubonye. Ngo cyakoze ugira umutima mwiza. Afrika. Yeyo. Ndi umwe mu bantu bashobora kukurenza umugabane ukitwa Amerika. Kuko umwe mu bantu bakurenza umugabane ukitwa Amerika man. Iwacu ni heza kuruta iyo. Oya se. Atana Afrika ba. ngo nawe igara niri. Igara ni ni original se. Ntusesagura amagara. Umva nkubwire Kro. Uri kuganira nabi. Kandi ndiko kureba ifoto waduhaye. Niyo kwiye foto iriye bari kuvuga. Abantu muri kumwumva mukomeze mu mwumve. Waduhaye. Rero tangiye kuganira nabi ndero ndi. Ngo ngiyo foto yabaye bo agaruye anyashyo. Agaruye mu. Ese avuga giriya. Claude Melody. Claude urumva? Ni wa muntu amubona rero se Claude kubona ibintu bimeze gutya urabona gutite urabibona gute bimeze bite ngo rero urabona Godfather ngo ntabwo biba byoroshye Claude we bihora bitoroshye ntabwo biba byoroshye wa muntu we uragacwa na reba urumva uramuzi Godfather Kigali ntibiba byoroshye urumva kuri Claude bihora bitoroshye ariko ku rundi ruhande ntabwo nkuko nabikubwiye ngo Claude Yo. Nutivumbura urashoboye kandi urashobotse. Uri ubundi izina rya Munyakazi uzari mwibe. Arashoboye kandi arashobotse. Ngo nta musaza wivumbura. Hari umuntu hano uri kumwe ngo nazakorera ingoma n'abakongomani nakoreye na Inos B. Indirimbo yitwa Leze uze kugenda uyirebe byarabaye. Uzi Claude umanaginga agafata Bwiza akamukoresha indirimbo na Bruce Melody bwacye mu gitondo agafata Bwiza akamukoresha indirimbo na The Ben. Urumva umuntu adashoboye umuntu urumva ari uwe naha. Ahubwo urumva umuntu ashobotse. We yarashobotse. Uyu mugabo ari ku isoko ry'umurimo neza. Bara muri kuba icyo kintu abantu muri kuba icyo kintu. Bara nanjye narabitinye ibyo bintu yakoze. So uko twese dukuyemo ingoma. Yaba ibyo bintu bibaho. Kro Uzakora ubusubira cyaha. Muzakore ajurire. Uzasubira icyaha nongere mbisubiremo. Ewe gawe waruri igitaba unaragaragara ubu ntibishoboka. Bro. Ntibishoboka ariko wera nko mu bundi buzima butari ubu byako. Uri igiti. Wabaye nka yangene ubu ntibishoboka my brother. Okay, nubikora. Uzokuntu bimeze. Wifashisha amakode bigakunda abantu. Wifashisha amakode bigakunda. Amaze kutumenyera. Ariko Claude ari mu bantu bakoze ibintu bikomeye. Umuntu wankwema ingoma kanegura Ben ni umudahanje kabisa. Wewe mutipe n'igitangaza njye ntabwo njya nemera ariko inyemeje ndemera. Ariko n'umuntu wabashije kumanaginga Godfather.
Claude n'umuntu wabashije kumanaginga ajya ahamagara ati se urabibona Godfather ni Karame ati rero Godfather ibituko njye kivuga ati Godfather urabona uyu mwana wacu uyu mwana w'abanyarwanda Godfather ko bakuzi man ko bakuzi ntabwo akubwira ko iyo afite nk'igihangano cya bwiza ntabwo akubwira ko ari bwiza ati urabona uyu mwana wacu uyu mwana w'abanyarwanda atari byose ese ko wigira nko bivuze atari byo Elsa de la Son mfite album nibyo ndi gukoraho ntabwo ndayihize na sindaramenya n'igihe nzayisohorera. Melody twizere ko Kenya mugiyemo uri buveyo ibi bintu byo kujya uduhereza indirimbo zaramaze kuba ibiporo uri buveyo umuntu bita Baraka mwakoranye indirimbo isohotse nawe Baraka saba muri Kenya no Muganda ndavuga urabona Bugande naho baracyari muri gahunda y'amatora n'iki nabo no kureba neza ariko niba amahoro ari guhinda umuntu yasimbukira abantu bari Bugande mu natubwire wa mugani bimeze biti baratubwira none se kuri wahindutse umukozi wa 155 kutakikoze ibyawe wirirwa muri 55 n'inyungu zabo Bruce Melody sigamo managinga ipitsinda wese uri umukozi wa TikTok ijana reba hano ntabyo uzi reka da ntabyo uzi reka ntago nari mbizi hanyuma se ntabwo ndi umukozi wa TikTok ahubwo ngiyewe ndi umwe mu bafatanyabikorwa nabo streaming bani 30,000 by'amadolari urumva ntabwo ndi umukozi wa TikTok bro ngiyewe ndi umufatanyabikorwa wa TikTok guys ngaho ubwira abantu ko kuri TikTok aba amafaranga reka nereke Bruce Melody buryo ndi umukozi wa TikTok accepting akana kuri akantu nkweretse kanda ho Melody guys mureka twereke Bruce Melody kwanga handi iwanjye kandi dufite ubwabasha tap the screen my people byabindi byambwira abantu reba Melody ufite abantu bangahe bagukurikiye ngo guys let's go my people reka twakire Bruce Melody kuri imihanda mureke mbereke ko umukozi ko ntari umukozi Godfather reka ntukakine guys ndabasabye mwanga gasuzugura munyakigali nta ntsinda ntugakine n'umuhanzi umugiye ntabwo uri gukire kigero barankubira gatatu ni mushyire ndabasabye mureke tumwakire kuri iyi mihanda buri wese nakurikisha kabiri n'ubwa mbere na nyuma mbikiriye kubera ko ntabwo ari ugukina ibingibi ndashaka kwereka n'abadakora speed oya se sishaka gukina n'abantu badakoramo ndebera sha Godfather nawe ngukoze nk'ibyo ku itariki ya mbere ntabwo bishoboka Melody uyu munsi ngiye kugukorera uretse gato ngiye kugukora ibyo akoze ku itariki ya mbere ngiye kubigukora nonaha ko bahagaritse se kandi byihutaga mukomeze mwihutije kuri umuntu mu nzira ntabwo ubwoya mu nzira ndavuze ngo mwana muraha nta cupa rimera ubwoya ibintu mba ngukoreye ni nko kwikora mu musokoro urabonetse gato ninde muntu uraha anyemerera mfashe mureke tumukorere ibyo wagiye kunkora ibyo yakoze ku itariki ya mbere mureke duca gaso umuntu disi ngo arazi ko ari umukozi wa TikTok Yesu we cyo ko uri umukozi w'Imana ote gas twagiye let's go amaroza atatu buretse gato 2 roses cyane nakubwira ko ushaka ko ukora $2,000 mu gihe kingana n'ukwezi ukorera $30,000 guys Justin please mbabarira mureke iriya jambo avuze turi mwambure barakwa gatatu umwami wa hano ariko urabizi neza ko twagiye dufasha imitima y'abantu tukabakorera ibintu byinshi guys please nkene yaro guys barakwa gatatu ariko sinzi byaro wagira ngo uri gusenga ngiye gukina nawe guys ko nani ko bigomba kwihuta se bikaba kugenda gake Jesus ageze ku gihumbi guys n'umukino umwe ndibukina nawe komona yadusatiriye ageze kuri 100 guys n'umukino ngiye gukina nawe guys barakwa gatatu abana bageze baryamye mwo kanyagwa mwe ufite abantu bangaho ngo ufite abantu hafi kanze ndabantu ufite guys barakwa gatatu times 2 chat times 2 abigeze nje ntabwo bari gukora ikintu nabyo ntabwo uzi uko bikora ariko nyine ibyo ndi kukwereka Jesus Oya mutsinda umuntu sha mutsinda umuhanzi utagira indirimbo nako umuhanzi uhanga content z'abantu. Oya se ndakubuje gaza buzi umuntu wabo. Ku itariki ya mbere nawe Nyakanga amenye ibyo hari byo. Ngiye gutsindwa na ya. Godmother. Brenda did this for me.
Godmother. Reka njye muri comment zo kwa Melody ndori. murahiye aho twinikaga Bishoboka ko ntabwo uretse gato bari kubari no kumbaga dore kaze ngusure guys everybody ariko ko mwabantu mwe mukomeze mubwire umuntu mwereke uyu muntu ko bamushungera ega umuntu wese wambaye ubusa abantu bakaza ntabwo bari abafana guys please mu sniping mwereke uyu muntu ko n'amabanda asaza oyasi mwereke uyu muntu ko umuntu yivukira ndasara iki ya mbere zo kwa mbere n'intsindwa ndasara bro iya mbere Mutarama my brother let's go no kubita umuntu yego mana yagasari reka bigenze bite snipe thank you my brother snipe mu sniping hano oya iki duswitse Godfather uri kwiha gift na genda gake Jesus Christ aramfashe guys snipe aramfashe Arno snipe no yapfuye bro ntimubyemere Brenda snipe for me guys snipe for me Jesus guys snipe for me guys mu sniping ndabasabye guys snipe for me mu sniping nukuri kumara mu sniping uziko ndumi Arno sniping Jesus Arno snipe guys snipe Brenda anybody who can snipe please mu sniping ntabwo nzi ko ari kureba imwe ntabwo nakwita ko Brenda kari kazamutse me mani tiwokunda show guys snipe ndapfuye Jesus no guys snipe ni one galaxy guys Brenda munabare guys yes guys let's go guys akantu gato guys snipe akantu gato mbaguze views ndeka barakwe uguze views thank you my people oh yeah no ubwo abantu babaye active uguze views ndashurira njyewe guys mutapinye okay no reka ducimbaka ntabwo naguze views bro bro urimo yego man uzi ko Yongereye mana basana abiri. uburetse gato guys be ready guys mutapinge dore tapuze ntabwo turi gutapinga guys ntabwo turi gutapinga mu ntapinge tuntu two account uri gukoresha man usinzi ntabwo account man dore account yanjye iri iwawe bro dore mena account yanjye hey reba ndanditse iwawe ni hondi wabonye account yanjye muri comment yako ari hondi ndi iwawe nose ndi kwa nturutse wanjye guys barakuba gatatu mani muri ibintu guys barakuba gatatu Jesus no Vicasso come on Vicasso stop that shit guys barakuba gatatu no Vicasso stop guys barakuba gatatu Jesus guys barakuba gatatu nasigaye dora numero ndageze ku 5 bro njye no sinzi no kumenya umuntu Brenda please help me Brenda help me Vicasso come on Jesus yaraguze views no musa nugura ibingi Vicasso why are you doing that to me bareke tumukubite hakiri kare guys mutapinge screen Brenda are you here no mumpare mufashe hano guys musharinge live ku bantu banjye musharinge live guys share the live musharinge Rose merageze ku 7 ndapfuye guys musharinge live ku screen mbasa umubwire Godfather we gusakuza kuturi abandi bantu uziko rutumye nanjye nzamura gasukari reka mbitware cyangwa utsinde muri discipline ndapfuye mironda ari ku 7 ndi kuri 300 umva babwire mwa bafana banjye mwe bakwita ari ya mbere guys mushyemo gift hano Mutarama urumva haje umuntu magatima munteje umusano ugura views kweli guys haje umuntu cyamagatima kamwana guys drop the gift mushyemo speed challenge ugura views n'aba followers umusaza popo waretse ibyo bintu guys okay tayari guys I need help haje umuntu mpereza ka baby lion guys twagenda basabye herehema mumfasha hano barakuba gatatu baradukubira gatatu please guys barakuba gatatu chat baradukubira gatatu please let's go chat Jesus guys baradukubira gatatu people barakuba gatatu hano come on chat guys want anything no guys tamuzi 3 my god thank you miss guys twagiye guys twabikora guys we can do it guys barakuba gatatu wamubonye atangiye kugura views mwababonye man nta views bano melody nta views bano guys barakuba gatatu my people where you are Vicasso no abafana banjye bareba ariko bahise barakara cyane guys mundi barakaye abantu be mani
Guys, drop Gael. something big. Munyana, thank you so much. Guys, drop Nana, something big. Susan, Jojo. Jesus. Munyana, thank you so much. Ndebera ahantu ni ukuri kw'Imana. Bro, ndebera ahantu ndi vrema. Gael. Picasso yagiye kwa Melody nta byarangiye. Picasso yagiye kwa Melody. Wo Picasso ari hehe? Picasso yaje wawe Picasso bro. ari hehe? Ariko se bankubise agakoni kunda mureba koko ariko murahemuka. Guys, drop something. Guys, hanga nta muntu wanshyiramo glove. Godfather, Ntabwo utsinze umukino wa Melody. Ntabwo utsinze. Umukino wa mbere nari nzi ko ari uwa mbere na nyuma ngiye gukina ariko uranyibye. Bari ufite abantu igihumbi. Hari umuntu witwa Pompo se? Uwo ni umufana wawe wiyise Pompom. Guys, mutapping screen. Uwase Shan. Mutapping screen. Guys, I know we can snipe. Anybody who can give me this? Mu masegonda 30 ya nyuma mu mucunge ni hari kwibira Pompo, thank you. No, Brenda, come back home. Brenda, come back home. I saw you there. Brenda, come back home. Thank you. And Brenda, thank you. Guys, where you are? Hano urashaka. Do mu masegonda ubu ngubu nibwo agiye gutangira kwiba, agiye gutangira kugura views mu Guys, mucunge nta mu muntu. I need this Intercera. Haje umuntu mpenye Intercera basi. aratangiye kugura views, agiye guca abahanzi bagura indirimbo zabo z'ubufufurop ukazigurira views. Anybody who can drop Intercera. Thank you so much Susan Nai, thank you. Wabonye ukuntu abantu bayibaye bagakubita bakuzura iwawe. Wabonye ukuntu abantu buzuye iwawe. Thank you so much guys, thank you so much. Urukundo kari rwinshi man. Mudabahe iki ngewe ngiye kubaririmbira. Ko munkunze kikandenga. Where's my people? Kaze sharing abantu bawe. Ndivuga ngo nta kindi kintu nifuza. Icyamukabona kora hinduzi. Picasso ngushe yarinze kandi uraha kuko ntabwo nakwemera ko ibintu ntuza binkorera. Ngushe yarinze uri hano bro. Godfather. Nukuri ko Imana challenge mu bebe. Ntabwo nahindutse guys snipe. Nta kintu byamara barasnipinze bro, barasnipinze aransinze. Thank you so much. Mami, thank you. Picasso, thank you. Ndebera Melody. Bana. Miseni uni gutya. Kuko ngenda bana. Guys, do tapping. Brenda, where you are? Baradukubira gatatu. Mbega umugabo ufite abantu. Nyuma y'ibiri bishara ndatsindwa. Mbega umuntu ufite abantu gazi twagiye. Barakuba gatatu. Miss Dora garuka hano bro. Muri gusenga abana ngiye biteye bintu ubwoba kabisa. Brenda uri guys barakuba gatatu. Yemenyera ibintu by'uwiteka. Baradukubira gatatu times 2 times 3 times 3. Ndi kukumva man. Ntabwo uri kunyumva. Bivuga nk'uri gusenga bintera ubwoba ngiye mani. Ushobora barakunda ngo shondora oketa n'ibindi byose uhapi kabisa. Vuga bisanzwe. Not now. Gael, thank you so much. Angelito. That's times 3. Abantu bagiye he kweri. So none se namuda shobora kuba active mu mukino nk'uyu nguyu wa waiting for. Ndebera nageze bro. Wewe wibarakarira shadore bantayemo n'ingofero y'abasaza. Hakim, thank you so much. Gael, thank you so much. Crystal Lion, thank you so much. Wewe ukuntu abantu baharara bari kugera hano bahita bigira kwa Melody. Gazi twagiye. Kandi ndivugira rega mwana ntago wakoze cyane nawe. Abafana banje kari bari bataraba active ngo baze ngo turebe ogwana. Ariko ntango mugira we nta bantu bigeze uririmbira. You sure? Nta bantu uririmbira urumva naririmbiye abantu. Okay, reka turangiza aka game ubundi mpite nigendera. Tsinze umuntu disi nkamurahira aho twinikaga. Guys, amaroza